Hello kata kayo amin kakabsat ken kagayem na imbag nga aldaw bigat manin yo amin nga sangapada amuya po diti ubra apo agmulmula nak iti nateng ke nagmula nak iti marunggay nagmula nak iti balatong dagita po nga kukulibatot ng aday mulak nga utong kakabsat ang expectare nga nagbunga mo tan ni apo ti utong ko ni o dagita apo ti bunga ti utong ko utong ada pa bunga na dita kakabsat ken gayem adamot apo nam nga pito nga utong nga nagkuan makita nyo kakabsat ken gayem utong bunga na apo utong dijay ayan ti ko na dagita utong ko ni utong ko kakabsat dijay kakabsat kay ngayon ati alaktot tangatan mabalinsang alanan madamdama dati ka oranges ko dati ti kung kunada nga ate nila to pagagasti ko tay nagyay yan na ka na dati yung agas tay pagagasti nagana niya pagagasti luteg ko na dansa o damo mulak ito nga aday mulak nga adaw mulak ang kamat nga sili dati ti mulak apo nga pagpamangloin na po ikas jay nakigtutak ta adagayam apo mulak nga utong damo gayam nakabitin ditan dati ti ilaw ko kung dati utong damo ikan nakakapsat kanya ikan kata kaya amin lo ikan nagimas ng ilaw ti dinengdeng ka utong nga pagga itong nga mabatit utong dagita ikan ati ko mulak apo nga pagpabangloin na po nalagi Pilipinas ini imadimakal matan damag kayo ikan happy watching, thank you very much for watching kada kayo aming kakabsat sili pag sinigang dagita dahil tapay mulak nga laya ikan kakabsat yung beating ko dita lok ko ta ti utong madamdama. Thank you very much for watching. Mani po ti liwliwak ken kay audio dito OFWs nga Ilocano. Bye bye.